You see, KCPE and the last of the KCPE is concluded. You need to hold your head up high and say, we are in the system that was KCPE. Moving forward, KCPE, CPE. Na form 5, they are form 6 something. Form 6. Yes. And of course KCPE. Yes. There was that the mood. KCPE. Ni de K.C.P.E Muciarai Primary School year 202. 202. Ni ndaki gatene ha Status Primary School. Which year? Twagia noti no ya jirongo. What are these? Don't tell me 90s. No, me, I did my KCPE in the 90s. Oh my goodness. But we celebrate God. Of course. Yes. No, Mansaimo KCPE 88. No. But we celebrate him. He's our senior. He's a good man. Yeah. Inaitwa maisha. Yes. Leo modo anege KCPE. Tena ni kwa reka notion ngagweciria no arekia cukuru. Yes. Get feeling. Yes. Gukegeto gukona sasa ni hivyo. One. Okay, na tuamenya now the life has just begun. In fact. Oh yes. It just started. Duru wale KCPE oro batuko maituri. Ni wamenya gogethukia. One. Ukamenya weri onatigana kurota giubora mami wanyu ri one afatie kwanjia mihango ya gwethera thukuru oroga tene uria wakeigua yes niwe thukagio kamenya well we had a kid form 1 selection one and the people used to be very ambitious and very aggressive very ambitious wayaka kuga national. Yes. Alliance. And then as I go to the alliance. Manu. Kenya High. Precious bloods. Neruruta. Precious blood Veruta. Yes. Satellite. Yes. Okay, Professor. Bishop Katimagandu. Yes. Limuru girls. Limuru. Yes. Kandika hau. Natota wiru wa gori. Ukenda kurudio kandika Dagoretti High. Ambitious. Nairobi School. Yes. Was it then national? Nairobi School has always been national. Yes. Okay, horia isio. Go go isiro kwa gacara igo cia hau hanjuri. Ko wa kira hoigite maitho. Ugasitanuka. Ugasitanuka. No kiranio ai kamwari kiari. One. Nuanga ya ko collect kiria wacaguri haha thi. Mathafu Pedro and Mark and you make after KCPE, yes, no discussing. You go home. All right. Yes. No, kuria ndo bado mago tuulira iya. Yes. Kama discuss. Ni. Ukari go atiri. Kaguro okay. Koso ungeviga skudi kama chopi. Yes. Te aja iria monire. Yes. Nukurigo yatiri. Nini godi no mokana. Ukaigwa makiuga he uria wonire 20, yes. 21, 23 na wewe wonire 6000. Well. Kariwa terere. Ai teiria gaiko. Oh, ni 6052. No matter kia 27.8. Na igeciare na negative 0 point. Yes. Na makagiwe. Yes. Riwe muno weke hiri. Kindu kiria yako next ri. Waigua kigeranio ni gya kurituhira ri. Wajagia kuga ndigiamba kuheana uhoro uyu. Tondu ingietia guoya wati no nduve thi. No igwe ningi
Kwarugamia uhoro wakwa wa kurua. Oh, yeah, ni undu wa gucokera. Yes. It's a dangerous affair. Ogiatwekire no ucokere ri. Ndona ni wamenya kwiri mu muciari aciari tene mamenya awe ona wahituka no gucoka tondu kwina ciana ingeici mbere ithano cie secondary. Yes. Ukamenya weri ni ukwamba you will take a back seat aya mathogatho involuntarily. Yes. Riu ni wa gutwarwo kuria jandoni itoningi wa gitoro jandoni ucoke atiokaga wega atiokaga raini ni guthie jandoni uthiete form 1. Yes no thiko ici ni kirau mara ihenya tita tene tene gitiuma na ihenya KCPE ikaraga nginya December-ini kwanja kiari ya muri one. Yes. Christmas ni guthukirie mood ndio bangite ka Christmas uri ugucora mukiina ha Feliz Navidad Feliz Navidad. Paragoro. Nekiumire. And you the problem back then. Yes. Now thirikari hindi anga ni afatie kuerwo makinya. Mane kga cio the notice board in. By the way, ukamenyeka what you got okuma harega cumbiri. Riu thoguo karanyo kwa kurate. Withambe utengere uthiurore ni ugucoka. Withambe. Moki gokinya cukuru yo ni uyu uri utufete. Uramenya uria guikaire tondu no uri igwa to report. Wakora nginya ihii reji kehithite. Sira. Wina 140. Na they are out of 700. Oh, you did out of 700. You took it out of 500. Yes. Sir. No bad 140 out of 500 was also. No 140 out of 700 was dismal. Even out of 500. No kurumia. The same, yes. You try kwira wathiana reji. Oikinya riu bro tinigetha wambate thukuru ini ri. Kaigua. Na mama uone mwalimu. Ya ndo ya ko ya do press. Ndirakwira wathia notice board ini yo. Ukona ni maniwe oyo we 183 out of 700 marks. Ukona cha ni maitho mararega gutwarana. Ukoya rura. Kalistine utwarane ri wega na ritwa. Uthina rio we ukona nima. It has happened. Yes, ukona wega few. Goge Emma Wajiro. Index number 183 out of 700. Modo asagoreta Nairobi school. Yes. Alliance. Those too ambitious. Yes. Ndio shagurete Bishop Katimo Gandu. Yes. Loreto Limuru. Shagurete you know the Nana school. One. Starehe. Kwanza hiyo starehe ilikuwa ina bamba nini ma boys kwanza. Yes. Kwa hiyo starehe girls ndio kiete starehe boys. Yes. Na we wona marks sisi yakuni point ni cia kabagari. Dwareka gerio horo hau. Wetha ri ukitu gito consolation. Ukajire gwetha mbogi yaku. Aria meka list kau. Ukona we 183. Ugathire hari Goge Karaja Mewe. Kapirura. Wani sigiste. Ukona squad. Wathi hari cousin yaku. Tone ne muke gejo hamwe with your cousin. Yes. Wathi Kirito Seromid Mokami. Rura. Kirito Seromid Mokami. Twende. Gai gararutire ku 450 gai. Gai kirarutire ku 450 gai. Natalika na dasa goreta sukuru tawe. You are very ambitious. 450 out of 700. Ago athiri. From one yo ya nori. Ona andu mekete uniform cia kahuhia. Ando alliance. Kwenjere ukegwa kwendu mendagie gwa gicagi. Cukuru iri yetwo ikiragwo blazer. Kagoti. Wewe. Yes. Wewe thereirwo Harambe schools. No kero atiriri. Niturae kwa kandeire oi wa cukuru we. Ni ukehakanirira maica-ini.
Mwana atarithio murathomera. Ora ni utuvete thi. Wethaga ri mbogi yaku. Squad. Yes. Ukora mundu 152. Wow. Tuko na rende. Tuko wima. Ona ni utuvete thi uguo ndomba gucoka mambura-ini na mucii. Wamba kurura gutuki. Because Tene titare when I have said that again. Yes. Umuthi ndungithomera mwana ni kugwa githemba kiria twathomagira. Acha ona no muhaka ukinye kahora. Yes. You know kids nowadays are very sensitive. Tita Tene. Tene wera gwatiriri. Hera haha. Ugichonoka. Ogiono guku no maguta we hakaga. Na kuri irio guku gutiri undu. Na kurugamana na kereji. Yani wagwa ni stigma. Ni stigma na nerera taruo na media thaici ona andomereri citu radio-ini turera mwarimu kana tukera muciari ndugatindike mwana. Alafu andu nao ri ni matigire missionary yari kuo tene. Arageire ki? Thiko cia andu matiuragia muno ta tene. Kwa orerire. Tene na gwoka mundu umete ngongo na ngongo oka kumenya uraguire nginya ha. Tiko hetuka. Pia zoki orauga atiriri. Kuwa kama ritothe. Ko ure. Katuge muci ucio ni waritwo. Tondu kurageirwo ki? Heno mutane kakigeranio ndaraigua mwiri wega ri. Ni pole. Ucio nowe arahotete. Kundu kuu ni kwaritwo. Nari kana ithiaregeire tu. Etaki undu nie ndigagwo. Nyina. No toy. Akiandikirwo gwa kahua ewanu. Aikareta wanu miaka 5. Kundu kuu kwenda gathina. Mwana ucio wao ni agwa uru. Ati wanu miaka 5. Mwana ucio wao ni agwa uru. Hatageire ki? Wene agotigetie otonini. Weheria hari magana mugwanja maya me mothe ri. Reke tuge matano me kindu ndamari. Ubona kagana ga kindu. Tena kugwa kwa ni stigma njuru muno. Very bad stigma ona yatuma andu amwe magie na kiria character. And you know nowadays issues ekagia na issue mundu ukarigwo ni kiethikeire. And you know again there is this beautiful thing ira iro ni His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. It's a 100% transition. Yes. Iriu gutire mwana uteguthi secondary. One. The transition is 100%. Yes. Tena waigua gweta nuori. Mwetagira marua. Na nginya kwe andu no ruitho maigua niguo kamarwa maku makahithwo. Tene andu matiariaga andu aria wiru. Yes. Kigwete ni uria tigwo riu Kenya kahithwo. Angehetuka atia nigetha thie Ihiga secondary. Oi. Ihiga secondary kana Kamango hai kana Kandere Ndundi. Anyway, no children, you cannot handle them like that. You're moving. Na wako na bahati. Times have changed. Riu toguthie riu K.C.P.E. And the full time kuma next kiria. Yes, absolutely. Now opportunity shikikigiha to academic excellence. Oh yes. Na ningiona college, taru ici ni technical college ri. Stiare nyinge matuko macio. Absolutely. Ona mundu ina ndi yake ya kuruta ri. Arathie gekaga kothi we. Ona wera wotu arwo pori. Nepal was a village polytechnic. Of course, yes. And the courses there were as basic can be. Yes, skills. Waheo kia tathi kia mutu utume nguo nakio. Weigua. Wangania ngathie secondary. Agoire twamutwarithia pori. Rusio pole icio nicio ru cirakungwirwo thaici. They are the TVETs. Yes. Na nicio ru gutire o mwana areigua wega muno. Na ru maundu ma university makire hori gutire urorira. Aha. Times have changed. Na success ona kuri form 4 onao. Tufa gathi. Kinyoko na ngui yakwa nyu ni ramenya.
Stigmatization area emocio. Oh, gakumenya thaya gwekehera. Doesn't want to be associated with failure. You're a failure. Oh my goodness. Tebu, simamisha hapa. Asante sana. Hai muthuri yao ina request very special. Mweti muthuri. Ako kuria Nyeri tago mtetezi wa Nyeri. Arauga atiri. Yes. Ira musima anyandike wira wa nyumba gwake. Kere a shamba boy. No, what he means here is house boy. Oh, all right. Yeah. Why? Dali na kawira. No, mtetezi wa Nyeri kire kagari. Ni muhagiri menyonyo muno. Aru ni gire ona kamwe tu. Kuko hatire mawira baige ni ndi hotete tu mawira 1 2 3. Dua na ukuragira kau. Ni goithe yakoyaga magecembia. Rakaigi koragwo ndi oika. Ona itheru angeigua thinu wandika house boy. Kegirivera hau. Kegitei. Okoroti tutire stable. Ngakura mundu njui. Athie kwa baby mama. Aikora kwandikitwo house boy. One. Akumana huko Western. Ahora icoka ciina house boy yo. Era ni andu aria jimu turaugaga ri. Aria akire atupa kianda nene ri. House boy alikuwa wira wanja. Goro shamba boy. No we eza kijani berega kuga haha tigane ithue Africans no ndoire witu no wega kuria athungu matire maundu macio na ni ukoraga mucie mugima chef ni muthuri. Yes. Mundu uri urarora maundu ma nyumba ni muthuri. Na the family is very happy. Guku ndungi mehoka. Yaruta wira wanja na wa muthenya. You know, back in the days, faithfulness. Back in the days growing up. Yes. Ti andu aigi amarika maya maitu. Makurete ati na the kumeta the domestic caregivers. Yes. Andu awira. Yes. Wa nyumba. Ti andu aigi amarika maya maitu. Well, very hard. You see, the times were even economically hard. Yes. Lemu yaga. No ne by chance. Tiatu mundu wande kwa wira. Ata. Aitha ni kasi ni wanyu. Ahiriro kwa ora ari. Okamuka muhe wikaro. Mwamwe wikaro nake akari haini kind na kumutungatira ciana. One. Yes. Tene guti ati wigwa te budget yegekwa ati irekwa ya muiritu wa wira. How? You know, nowadays in Nairobi, it is very difficult to cooperate with a mwana munini. Yes. Na ni urathi wira na muthuri ni arathi wira. Nima. You almost, it is a prerequisite kuya na muiritu wa wira. Yes. Vathambagio ni muiritu wa wira. Azio ni masonko. Na nero kono kulewa corona muiritu wa wira, the very rare homes. Yes. Ciana cia kone cia kwa cie very neat. Tondu ne kara observe throughout the day. Na ni rare occasions. Very rare. Adona ne twera oto tigathake na inyui. No mwana buko. Tondu agere umekirite ona mekire ya matire kinyagia iratu. Atene maundu mo mari unimaginable. Yes. No kori riu gudako gwetera. Kana rimwe ne gwokaga muiritu. Oriri yake wene kurorite. Kwao koriri ukaga. Ni akotha ku miaka 15. Nake agatweka ndungata ya mucio riku. Nake agatweka ndungata. Agatungatira mucio cio. Tondu wa gwetu mari ni mekuririkana ti wako. Yes. Kugo no muhakerutanirie. Yes. Yes. Na tene kware bia tondu muru ni agikarire na ngalikio jajo riu yacokire giuka. Ni era correct maundu. Ya manjari na mundu gwetwo Nugari. Wakigwa mundu ni oka muci. Yes. Especially ladies. Arume matioka gwo. Ladies ni okaga. Ukaigwa anga mathi atha fari na tatawe. Makiuranirwo macaku.
By the way, Weri Nairobi arekirwo ngari kira muiga ku senteo ukorio thogu etagwo atie ikonyo ti cia guku Tanzania guku ikonyo ni ngacia rũgongo rwa ma kurio thaya ni mamiguo sana rĩu wika atiriri toto tie menya no thie no ti wa uthi nginya okuri one uikara guku nginya magakuma na thome yes and it used to happen like that ndimo no waguthana miaka 10 andu abatari moka batira kwandererithia ku English service gogoka mugeni waku bari no vya kiuga ati mwigethu ndaiguia gitanga boko kwa nyuku itagwo atia akirebe oyu na turete athetwo ni andu bao akwa mandikeirio haria borithi ka mukuonji bisha by those days nige bisha tondu gutiakire social media and the likes riu hau niyo mwagi ya muiretu wa wira kana ona mwako ona ni mukabira ona ti mwekuyu ni kurorire na gigiuka mukimwimbiria mwiguo gweko muiretu eta wa kinyi ona Queen Jane ni terwebo alright rorwa augite kwikia kirurumo-ini mutumia mwale mujaru ni wa muhonokiri ni tugugetha getha-ini giki kingi tena ndungiaiguire ati domestic caregiver no way ona miciire yare muiretu wa wira ri wira wake wari very limited ni mwihurire nguo ati maundu maya tuigua ati atumia anga murarekereria iretu wa wira bedroom never ever kundu kwanza kwina muthuri we hapa ona twindari ko kwe muthuri kou gatio keho twi muthuri no arije muguone woro na maundu ma moka with the new world order Tene gutiari ande wororo akionjera atumia ndia kwandika ningi muiki muororo wira no nake muiki tiwe we ubire ogu ndo agakombarancie wasubuni inire rwimbo akiuga atiriri ti mahitia make ukiimwo wira ni guthakara we ugire atiriri garumba korwo inete kega muno meidi getagwo meidi muthaka ti wendi wake gukorwo ni oyana na meidi no nyina wore niwe wandeheire mundu muororo ingiekire atia gugu wele atumia metekanirie nanie gatagati-ini werora no riu matuheana pazia inyuĩ athuri na inyuĩ well beauty is in the eyes of the beholder ndore kare ona ina ikonia no yobade ne throwback Thursdays tukiririkana maundu ma hau gabere ati akena auga atiriri for the first time eciragia results ciake ni cikwanĩrĩrwo mitambo-ini ni ciakĩanĩrĩrwo after miaka mĩingĩ ni eciragia kuhituka no Tene gwatuika riri ungihituka wonwo ngathĩti-ini you are the conqueror, the champion, the lion is here zobu gatheti-ini who are you? You are champion. No, actually very few of us know people mare gatheti-ini ni ndakirehetwo KTN haya ware gatheti-ini no ndakie thutha wore wahitukite tugamite hau thutha wake uguonu I was so scared ukuja ndairie guoya ngugaga ndari hau nuona reu muteti nuona reu ore muteti arugamagirwo ni andu hau thutha akibeti warugamite ona thutha wa muhetukwo ore Aseki Junior marugama thutha wa iria akiuga mulanga ni tondu ndari over ambitious ndeciragia ni ngugia na 400 out of maybe 500 waithira muithira ni angimuthikiriria handu hindi iyo ri ndaiguire gitangatha gia KCPE kithikiriria ngiigua ndiretwo kikaanza kuniramba them days sasa reality tukiri wa Tene muno to ithio tugiga KCPE ri gutiare tumeme tu twagikuyu ko ile kamwana witu oh my goodness you know atuma muso wadi jona kia theki gutiare wari wa baitu
utiare KAMEME aiku no gakaraga central service kare PM wa heo ndagika 15 PM squared Oka 15 minutes na bua weru na kapoiro refineries moka gutangatha. No, Central Station. Yes. It was a segment. Yes. There was a vernacular frequency. KBC. Do kwaga ya nagio guo. Do jaru resia manya amatha masio. Forana. Awacha kuwa hivyo. No, you don't know. Jaduong anakom. You see, let me refresh you. I need to be refreshed, by the way. Let me refresh you, especially the younger generation. Kwe de gutari KAMEME yake ai kuyu. Wakorona kindu gietagwo regional services. I don't know whether that is the word. Ne goria some of my seniors. Maje ka niguo etagwo. It was the regional services. Lukikoria KBC ri. He frequency yakoragwo ho. Ya ruthiomi rwa mother tongue. Na muno mare ha gweciria kiforana. Ki baruhi. Ki baruhi kiari ki jaruo. Ni hari ki gikuyu. One. Like I think it's Somali. Yes. Leo ni muamenya gikuyu yo katha igiri. Shio tuko. Yes. Ruba okaigwa. Ruwa bavanyu gasire. Da kira iwa gikuyu. Oye kira mukaiwa. Hapta tabara ya zaraba. Haria. Robo ijo. Gikuyu gitire kirake. Abo horia gikinye. Eto ne mahigara katia. Muge kira mukaiwa. Ijare murigwa the signature song. Yes. Na robo ni rugo remix ne Mansaimo. Wetawali. Ni oboro to kuboyai. Ni oboro ni kuboyai. Mondigi nengo boyo borobe wadire kiaro kya mwambasa. Vadire kiaro kya mwambasa. No, even my age mates don't know that. Nigga Tene way that is in the early 90s. Hutia. Yes. The way gira signature tune re. Nigwa iwaru wabwa we gira na Kapa Oil Refineries. Atatago? Wabwa we. Ni amatu kanirie we rotheri ukioneka. Wow. And the PM used to have a segment there. We celebrate her. Yes. PM Square. Yes. Yeah. I think it was just around an hour or two. Negoria wa daro to wadaro na geriwo. MC. Kana MC Billy Boy. Billy Gishia. Asio matigeri wo muno. How long? Wadaro to the ready. Yes. Billy Boy. Yes. Rugo ka na hatiari uhoro wa ugia kwaga ithagio andu anga atatu. Na gweciria no ni uria mugeithanagia rwimbo-ini mutigeithagia mundu oro uguo no mwoga kwa rugamite na rwimbo no mwoka wikare uria ugufatie ndoge igwa rwimbo ro ati iko masharia. No, it's not random. No, it has to be a masharia of another investment. You have to earn your yes, it's the reality. It's the reality. Yes, like my Nawatu blues. Yes, of course, he's a big brother. Yes. He supports the music. Peter Kegia. Yes. Wakina the likes during that time. Nigga mahori ro rwimbo togutia kire space. I think nyimbo mahura gaisi. Igere. No ro mahura Kamaru. Kamaru I think had shares. He was a guru. Nigia kire murata wa Moi. Of course. Yes. Ndirire atene ari athie kwa Moi atiekereirwo bia ikonia. Yes. With his own words. Yeah. Well. Atierirwo. Kwa Moi jiwa muno ni alawo India jote abatoto kidogo wabo. No na jiwa kwa Moi wata haikonia ri. Okiyo kinya gate ria kore kasuku. Ogetio. Horo jondera wonela na mambo. No way, kugo ndathire nacio i. Jaguti cia mutheri. Ciagura we mwajiwa nini? Hebu tuone. Ni mingi sana bana napeleka wapi? Ndogithie kwira Moi ni uraharaco. No kugera ku. Acio mangigire oigire kutage ka kiingira. Yes. Wahe nostalgia. Yes. Unajua umeongea kama Moi kabisa. Ati alikuwa anaambiwa aende nini? Kama unakuja kuangalia mambo ya wadudu Gamaru jugua
naenda salimia ile ingine naitwa Sidi Mgiradu tabuta yeye atanaleta na kuja abadia kitu kidogo. Live long success. Ngeza mahoro ronye boke ABC re the mainstream todo gotiakire space hali yadi. Yes. They had to sing Swahili songs. Na lekyo iwa the nyimbo citani ciekira wa Libya githweri. Maisha mafupi na wewe maisha watu ukicheza na bwana wenyewe utakufa bure. Kana kangi kigi akoragwo irite kana go ike na mabwana sa wenyewe utakufa bure nigega rwimbo rwako keria KBC siku za mwisho na lobby kunama rwakigia rwa Nairobi weekend. But there was a gentleman, he's still there, one of the most learned musicians then. Yes. CDM Kirato should have huragiro ginya general service. General service nige thugu toni teka rebo kina gori kana get some 3 words 3 words that say I love you. Yes. Na Monopoly. No, Monopoly. This is called 3 words. 3 words. Yes. Nia uragirwo kuria. Na wakegia makandikiro cia githu na mandikiro ni mubiru. Those ones. That one. That one. Sige. Yo, that one. Look, I need a specific ene kwaga ya play. Ukegia ni mwandu aria makenie muno hoka ceceni cia gikuyu. Diga boy ne ire gethweri ha. Uwa omuga kabisa rainira. Uwa omuga kabisa uga. Asante sana. Bas anataka basi barabaziki. Epida kegia ba esta. Kibao kije Nairobi weekend. Asante sana. Kijipona basi nipatangazo maalum hali kadhalika yale ya vivo. Tutakuwa tukienda moja kwa moja kwa maonyesho ya kilimo kule Kapsabet. Baada tutapata salamu za majeshi. Good old days. You've taken me back. Inazima toka mbali sana. Central Service. Yes. And we celebrate Khadija Ali. Yes. Ashio the neataga the mother the kirejera PM squared. In a PP mwai wage dhenji. Yes. We celebrate them. Wanaogesha kwa Arajira kwina buretha danete nene muno kuria mwana wa Nyaikuru thegio muno ndereba thagia wa kuria Kiajoya adirikania burai na tiu kana bure yathire ku sekjen iria yauraga ya kiria ya bebe tugathie ja tukambiririe kuria tubebe turu ni tu ice yale iro. I remember ile isi tunakutana nayo ni kuria tugiturira cieta oriri na githungu ito hailstorms. Oh yes. Yeah. Kwendira urete emwe ya bebe emwe just the other day na ndirigite iria uraginya okona okohe ng'ombe kuriganire njari mukaigua horirwo the hailstones. Yes. Na ciana cia hindi ona tungierire bebe icio yani ni tukuga ice icio ndungierwarire ni tondu wa boka ri mahuti ma mutitu ukimeta matunda you could forage and eat all types of fruits. Your immunity is very high. Rona ihezi tene kiuragirwo igatoga gafie wega na ndekurwara handu. Yes. I tell you gitoero angeureiro hindi yo ndigweciria no arore no ciana cia thiko ici ma urona kaheho kani mundu ni akorora mwana hatekaine ni kuramata na kirio raria tondu hari au ndaima hari aja ndaigua mwitu ngirorutagira kwa njuri atiriri kaigirero huna sweta na kuna baridi aikondu ni maramenyire thoni meno ni itunda ithio twaire ya tugibeta matunda ma nyoka by the way na kwirigiria ta ori ya nugu. Yes.
by the icio nicio thorn melon na ndandeciria kaundu kau ngona itunda rĩa nyoka rĩa nyoka na ndarĩtigĩrĩte ndamenyaga nyoka no mũhaka hau yes rĩu kwanja rĩu andũ marĩtinio guo rĩ yaruta gĩthubu mau garĩ mau nĩ matamanyo kumbe nĩrĩo mu sought after andũ othe a cukari even the kiwis used to grow no rĩu kiwi icio mugaga nĩ manugu ndio basi beta gogo na thaici kiwi imwe kamwe it's around 120 right now na tinene ni gaka nakona na nikali rwamba yes tatubugo ko igoro nĩ tuo tu ya icio natakĩrĩ ciana nyingĩ cingĩrĩa ndarĩria cia gĩthaka na strawberry radio ta thahabu tiro strawberry he gatarĩ kĩho ga gĩthaka gacuga kũra gĩthaka-inĩ keho we na karĩ mĩigua-inĩ mĩrara ona ithuĩ ona nĩ twahandĩte njahaitũ gatare kanini ndĩrauga gaka kanini biũ kauna tiga kũhandwo nĩ karũgiri-inĩ na kau nĩ gacokagia mũrebi kĩrĩa factory settings kau mũrebi angĩagwĩrĩire waigua oi kagua mũno mũtirimu atũretha ũguo mĩtare-inĩ tondũ okĩra agathecwo ehitĩrĩra ũgwathi amũkanĩria thoguo mĩtare-inĩ mũkamũrehe mũciĩ mũrutahe tũmĩigua ũguo ndĩnakanga tarĩ tũcong'e no tu karĩa keru piũ rĩ ũtagakinyĩire no mwaka ũngĩathecirwo wega kuguo ndarerĩa ndĩrauga ĩyo nĩ katare kangĩ ndakona kau nĩ gatare kĩenyenji karĩa organic ici strawberry nĩ cia rĩu ngwĩciria no torĩa ũrona maũndũ ta kĩrĩa irenge rĩu rĩtuĩkĩte thahabu na rĩeragwo rĩarĩagwo nĩ andũ arĩa matarĩ kĩndũ mũtare ũcio rĩ nĩ ũngĩakũrire hakuhĩ mita 20 na harĩ mita icio 20 rĩ no ũtuire ndare 8 very few them days nĩ indo ciĩtagwo irio cia kĩmerera iria rĩu tũreka he gatunda keho ka passion keho kahana karigũ ndĩronire nĩ karendio rĩu ga passion keho kahana karigũ keho karo ũrakona no ũtakarigo thĩinĩ nĩ ga passion fruit atiga kanyondore tiga kanyondore he kangĩ kanyondore nĩ karĩa ga thakame karĩa getagwo kĩrĩa aca kau nĩko kanyondore passion kau kahana irigo nĩko getagwo kanyondore kau getagwo kanyondore gatunda ga thakame ithio kĩgoteta kanyondore aca ga thakame ngwĩciria na ithuĩ tũgetaga ũguo gatiga thakame nĩgetha tũnyite wega nĩ tree tomato nĩguo getagwo na gĩthũngũ twageta rĩrĩ kanyondore ona andũ aingĩ hau ngĩmoria rĩ thĩinĩ witeza kanyondore koguo indo iria twahũthagia tene nĩcio rĩu cirendia guoya thaa ici na thogora na tiragũrĩka kwanja tũgĩcagĩtwo ihĩrĩ maembe wanjagia na gũkaria memethi maembe rĩu gũkaria memethi makwagatĩra system ya mwĩrĩ koma immune system inakauka kona thakana kĩhĩ kĩarĩ ya mbera gĩkoma pa rwĩ nacio no mwaka cikue constipation ibidi kwĩra wĩ kaziri yakwa rĩa mbere rĩa mbera icio ĩ athiĩ kĩoro rĩ nĩigire tũiguire imanja aigĩte mburi yarĩ her first experience they would give you heavy constipation I tell you and gũtirĩ handũ ũratwarwo thibitarĩ atirĩ tene kĩhĩ gĩa tene kĩndũ gĩtagwo ndienda gũkĩmatia ciugo food poisoning nĩgetha tũgĩsanitize nĩkĩagĩa food poisoning na gũtimenywo nĩ mũciari na gĩkarĩkia na gĩkehonia kukimbia sana kule wathialu otuko ukaigua to okua kuri unida korio neke gitoro tidio kiuma yaigwaga kuigwa tatajawe etuete ni wagwa ni munidera gutura ni ukuoyana kirio riire ukwambiririo bara iguru ai kuite kwa buri kwa ikira thuraku ona thaisi ti ciana nyingĩ cingĩhota rĩrĩ nona ũkĩ wa gĩcagĩrĩ he ũndũ wathiaga ithuĩ twagwĩtaga gũthũya mwathũya ũkĩ ũcio rĩ he ũndũ waũrutaga na ĩtagwo atĩa magua mau no we used to eat those things nĩtwamarĩaga kwanja na mana mau mayo ma hoiti cia nĩ immune system the lava nĩtwagwĩtaga mana gĩgacarĩkĩra watu wametoka mbali kirao badu
Kaderero atirere you were a typical Kihii. Rero atirere ne irongo ate gatunda kau getagwo banana passion. Yes, niko kau. Na githungu. Andu twakoragana tu riri ona twakora ithaka-ini. Yes. Gatho muthikiriria murata ni turacokereria ica iguhi.